Muthia Mbunge ya Senate nihitukirie mutaratara wa watho wa ugai wa kigina gatagati ga thirikari cia kaunti na gukinyithia muthia Ndugamano iria ikoretwo kuo kwa ihinda ria mieri 3 mihituku ikonainie na mutaratara uyu wa kuruta formula iria ihuthikaga hari ugai wa kigina. Kamiti ya mwanya ya maseneta 12 iria ikoretwo igietha kihonia kia Ndugamano ino niyo iguithanirie formula iria ihuthikaga thutha wa gikaro gia kiroko kia umuthi na kiria giukite kurumirira kuongererwo gwa kigina kiria kirigayagirwo makaunti. No county shall receive in any financial year an amount of shareable revenue that is less than the amount of shareable revenue received by the county in the financial year 2019-2020. Hari formula no iguithanirio kaunti ya Nairobi no egunikite na gicunji kiria kinene muno gia kigina giki ari nyongerera ya shiringi bilioni 3.32 na gukinyithia shiringi bilioni 19.2 iria riamukiraga irumirirwo ni kaunti ya Nakuru iria egunikite na nyongerera ya shiringi bilioni 2.5 na kwambatiria nginya shiringi bilioni 13 iria riamukiraga. I Cherargei Kiprotich Samson in the spirit of Koitalel Arab Samoe and getting additional 1.6 billion to Nandi County, I vote a resounding yes. Hari formula no nere tanyitwo kwambiriria kuhuthika mwaka ukite wa kigina kaunti ya Kiambu ya gatatu na nyongerera ya shiringi bilioni 2.28 turukana iria kana na nyongerera ya shiringi bilioni 2.6. Mr. Speaker, I vote yes. Gitaro-ini gia gatagatu wa bururi kigina kiria kaunti ya Meru yamukiraga kiongererekete na shiringi bilioni 1.5. Laikipia shiringi milioni 954.4 Kirinyaga shiringi milioni 955.5. Kaunti ya Murang'a shiringi milioni 881.8. Kaunti ya Embu milioni 828.8. Nyeri milioni 816.5. Nyandarua milioni 796.3 riri kaunti ya Tharaka nithiongereirwo shiringi milioni 289.6. Yeah, Murang'a gains 800 million. I vote yes. Wiguano uyu utanyitwo kunina githagathago kiria gikoretwo kigumiire thirikari cia kaunti ihinda-ini ria mieri 3 mihituku. Undu uria ucungireirie nginya kuhingwo kwa motungata matiganite thiini wa kaunti itiganite ta uria kanja ya magavana iraniriire muthenya wa ira. Kuringana na watho, Speaker wa Senate Ken Lusaka riu atanyitwo kwandikira President Kenyatta akimumenyithia itua ria Senate umuthi ria kuhitukia mutaratara uyu uria nake wirigirirwo kuwikira kirore niguo utuike watho ihinda-ini ria thiku 14 ciukite niguo kaunti ciambiririe kwamukira kigina. Ngiribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura Wagunya.